Hello, Tashtele, good morning. Number so di thungu dwe di olive kaji loma rira. Gyaga ke liya jatun lagre. Di nyendon shima dwa le nyesyo ro. Tanda gyaga zuge di nyendon syo da Pakistan ki. Di sokule ya phebo shuyo ris ro. Ani sokola ne naza khari yonga yo ba ne changma di ka ris. Ani chida da nom di da phejo tange mangmu chiyo rira. Khaju phimbo yim samme ha phogore. Tanda di loma di ya shoge takpa koi ni to waina. sokola ne na za mangbu shuji ka res sagdura dan shi ani to cancer yanjin ka res ani sokola ya thanda nga ju ki cholesterol lagda di ka res ro adi me bata neshi drama da mangmu stura ani google na ngo ni sidara ani olive ki lips ki ani benefits khari ure la ni ra ani di chama tingi ra ani namazu di loma di ra wa na ko to wa na me samu